اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد inchallah en salmini e jama on fuu goto kala inde muɗum e yettode muɗum e kala ka tawata no hikkori e yo Allah olam ɗon ɓeydan en jam on en e jonde meɗen feƴƴunode nden en yewtuno ka tigi ko winnete ko wiyete akhlaqu on kom donc piiji tati tawayɗi ɗin akhlaqu on hino tuugi e muɗum en innuno ko winata kon ko ɓuwat ko wiyete kon asahawiya ko innete kon ko innete tuuyo kon ñamugol yarugol resugol e ko nande sifa ɗum ɗon on haray ɗon ko wiyete jikku moƴƴo on hino hani heɓede muɗum ko wana noon kañum kadi ɗimmum ɗum alghadabiya si on tigui o tikki ma si on tigui o weltike e ko nande sifa ɗum ɗon on kañum kadi on tigui no hani heɓude ko wiyete jikkuji moƴƴi ɗin e fe muɗum tammum ɗum ko wonnoɗen e muɗum ɗon kañum kadi ko ɓe innata kon alfikriya annutuqiya alfikriya wowlugol ngol ma mijitagol ngol wowlugol ngol ma mijitagol ngol kañum ɗon ɗe donc woni ko tawata e yewti e fe ɗum ɗon on ko e ɗum ɗon woni ko wonɗen e yahude koye ɗum ɗon woni ko tawata hiɗen e yahude ndaren ha yiitoɗen hoore meɗen ton donc on tigui o yiya hoore makko ton o anda kala ko tawata hiɗo moƴƴi o tabita e muɗum kala ko tawata moƴƴali on tigui o woɗɗito ko ɗum woni nafa ko tawata hiɗen andude kolle koye gandal wo gandal en fait donc wonde manna ko innete neɗɗanke on en yewtino ko innete kon ko honno ko wiyete jikkuji moƴƴi ɗin jikkuji ka wiyete jikkuji ɓural hino woodi ɗon hino jeeya e muɗum en yewtuno jikku moƴƴo on hakkude kulol ngol e cuucal ngal ko woni jikku moƴƴo on ko suusugol ngol jikku moƴƴo on hakkude gurdanɗan e okkugol ngol ko okkugol ngol woni jikku moƴƴo on donc ko wana noon kono sengo ka ɓuwal gadabiya ɓayri ko ɗon woni kulol e ɗuma ko ɗon woni yon andu ko ɓuri hewde e ko tampinta neɗɗanke on kon ka gurna ɗum ɗon ko dans l' ensemble neɗɗanki wo neɗɗanki en fuu meɗen ko tampinta en koko ala ko hunde nde hewtali en nden ko nden ɗon woni ko tawata hiɗen hula ha tampina en ka wonki tampina en kenen jego hay ka ɓandu kulol hunde nde waɗali taw kenen jego saabu hiɗen hoyɗi kenen jego saabu hiɗen miiji tun ɗum ɗo waɗay donc ngol kulol ko on neɗɗanke on ko fowgoy wonɗen wiwde ko ɗon noon sendidirte suusugol ngol e angal suusugol ngol donc tawayɓe ɓen hino jogii kulol feƴƴutugol ɓen ɗon on kulol ngol to hala ko neɗɗanke on o hula nawnare tun o nawnare goyi o nani nawnare ari e misal o hula nawnare nden kulol ko o wondi e nden nawnare ɗon kon ɗum ɗon ngol kulol ɗon tampinamo ɓuri si nawnare nden arino ko waɗa noon o hula basal ngal kulol ko o wondi e basal ngal kon tampinamo ɓuri si tawi voilà ko noon piiji ɗille goyi woni ko ɓuri hewde kon ko tawata hino tampinde en kon hino tampinde neɗɗanke on kon dans l' ensemble ko o non nden hunde nde heɓali mo taw nden hunde nde heɓali en taw few hunde goto kala e calcule hoore mum ko hunde nde on tigui o heɓdaki nden taw few ko nden hunde ɗon woni ko tawata tampinaymo taw ko nden ɗon woni ko tawata hino soñji hino wawi wonde hino ɓuri soñjude neɗɗanke on legoy donc alors ko ɗo noon wonnete
islam on woni ko tawata hino ukkitade inniren noon fino ɓay wawa famde ɗum ɗon ka haala meɗen donc honɗum neɗɗanke on ko ɗum waɗi neɗɗanke on no innirɗen ni goɗɗo ko en mbuyi en wowlay wonde manna iɗen gomɗini Allah en mbuyi e meɗen en wowlay wonde manna kala ko heeɓi en ko Allah en mbuyi e wola e feeɗiɗo piiji fuu kono ka tigi ko ɓuri e heewde kon no innirɗen ni ko ngol kulol ɗo woni ko tawata hino ɓura tampinde en kulol ngol so yi piiji buyi hino rewde e hoore jama on piiji buyi ɗi tampina ɓe d'abord hara ɗi hewtali ɓe taw ɗi tampina ɓe ɓe hewtali ɗi hara ɗi hewtali ɓe donc ɗum ɗon islam no innirɗe ni ko ɗo woni ko tawata hino aari ukkiti inni neɗɗanke on toujours kala piiji ɗin siyani yo on tigi o waɗu honɗum yo ƴettu ka tawata islam on hino yamirimo ɗon no ƴettirɗe misal ni ko innete hakkunde dokkan wonugol okkowo on e nguddo on islam wi yo on tigi suɓo wonugol okkowo hakkunde kulol ngol e suusugol ngol islam wi yo suɓo wonugol suusuɗo kono wonon ko wana noon piiji heɗitiɗi ɗin fuu haray hino woodi on tigi ka o suɓoto non ko non woniri ko force be on tigi o suɓo o ala noon forcede e ko honɗum woni ko suɓoto donc ɗum ɗon on wattana yiili e fe ɗum ɗon on e fe gurdanji meɗen nin ko important yo en andu ɗum ɗon lege haray hino hitti fota hunaka o inni honɗum kañum seyid وألم نعم وعلم الأخلاق يبين حد كل واحد منها ويميزها من جانبها والإفراط والتفريط no innirene yewtuno ɗum ɗo ko innete gandal ko innete akhlaqu kon hino ɓangina cende ɗen fuu sengo ka tawata on tigi o fiƴƴintini ma sengo ka tawata o mankini ɗum ɗon neɗɗan kan koyo watta yiili e fe gurdam makko ɗan fuu feƴƴintingol piiji ɗin yiɗaka mankingol piiji ɗin ɗi yiɗaka misal ñamugol ha feƴƴintina moƴƴa yarugol ha feƴƴintina moƴƴa ɗanagol ha feƴƴintina moƴƴa angal ɗanagol moƴƴa ñamugol ha feƴƴintina moƴƴa angal ñamugol moƴƴa yarugol ha feƴƴintina moƴƴa angal yarugol moƴƴa donc ɗum kala e muɗum koyo taw hara on tigi hino woni ka hakkunde yo taw hara on tigi hino ɗaɓɓiti e honɗum hunde kala ka tawata ka hawri ɗon ara on tigi o feƴƴintinali o mankinali ara on tigi o mankinali o feƴƴintinali ɗum ɗon ko important ka gurdam meɗen donc piiji buyi ko tawata no innirɗen ni sen yii piiji buyi hino rewnede e hoore meɗen ko ngol kulol ko tawata hewtali en kon ko ngol kulol ɗo woni ko tawata hino tampinde e ko ɓuri heewde e meɗen ko hino tampinde ko tawata hino heewi koye men ɗum hiɗen hani wattande yiili e fe ɗinɗon piiji e sortoɗen e fe ɗinɗon ollegoy donc fe piiji moƴƴi ɗin fof on tigi kala ko o fuɗɗi huugol ko moƴƴi ko yo jokku o fillito ha o wowa e misal cuulugol jemma on tigi koyo fillito yo jokku juulugol wala on tigi o kontina juulugol jemma ha o heɓa ko ɓeynata ko malaka hara hande kadi o honɗum o juulugol jemma ngol e tampintama si on wati ɗon hewti tun o immoto o finay wana noon okkugol ngol ko wana noon piiji hedditiɗi ɗilligoy ɗi fuu majji ɗum kala on tigi ko ekkitotoɗo no satti ko noon ha on tigi o wowta si on tigi o wawi heɓde ko wiyete ko ɓeynata malaka kon wowtugol hunde nden ka haala meɗen si o wawi heɓde wowtugol hunde nden haray hande kadi ɗum ɗon on e voilà ɗum ɗon on o wawi yaadude ɗum ɗon legal nam ɗum ɗon ko yo en ko ɗon koye watta yiili ka jikkuji meɗen reniren ɗi non reniren ɗi e ɗin noneji ɗon legal ko ɗum waɗi piiji ɗin fof kala ko tawata on tigi ɗumannike
suɓike ko moƴƴi ko haray koye on tigi o duumo e muɗum koye on tigi waɗu huwa fillito ha wowta ha wona mbowka on tigi hara hande kadi o wawi o wuuwi donc ɗum ɗon on haray hina walla on tigi on noon no andirɗen ni ko wana noon sengo kulol ngol kañum kadi ma sengo wonugol guddogol sengo ɗiɗo piiji fuu on tigi ko seeɗa seeɗa o waɗirta ha o hula kereji go piiji ni nani o hulani nani no inirɗen ni piiji ko ɓuri e hewde ko tawata hiɗen huli kon wona ko hewti en piiji ko ɓuri e hewde kon ko neɗɗanke o hulata kon ha o lorrito o hulata kon ha o ɗuman noon wona hunde hewtude mo wona hunde manna nde heeɓi mo furay few wona ko alluɗo on hulata basal kon ko selluɗo on hulata nawnare kon ko laamiɗo on hulata follagol kon e ko nande sifa ɗiɗo piiji ko wana noon wala ko wana noon ara heɓalima taw few kono noon kulol ngol tu tawa hara hay si tawi mo ɗuman ni kono hara tabitaka wonki makko بماكي فإذا لقن الإنسان نفسه هذا القول ثم كرر الإقدام والورود في مخاوف والمحاول زالت عنه رزيلة الخوف أنت ستاوي ko hande hino woodi yimɓe tawa ɓe misal ɓe susata yawgol ka towi donc ko ɗo waɗi hino woodi nokkeli goo ka tawata ɓe walla e on tigi yo suusu ɓenna on tigi yo darto kulol muɗum ngol ɓe ƴawnamo ka towi ha ɓen tindinamo ta ndaaru ley wata waɗirni wata par ce que keneji goo ko on woni liɓude wonɓe ƴawde ɓen dow e misal donc kanko o neɗɗanke ɗo si o ƴewi o miijoto no o yani ha o yana tawa hunde waɗali hara hunde waɗali o mo hulaɗa ala feƴƴa ka kanko o huli o yani ɗo o inna ka wonki makko o yani ha koyɗe makko ɗen e juuɗe ɗen fof ma yaccita ha ɗe fof ɗum wona yala fonction nde no woniri noon o polkito ma o ɓiso o morto ni nani ka tawata hana ka mortede few donc gol kulol ngol o wondi ɗon ka wonki makko ton ɗum ɗon on liɓa mo donc ɗum ɗon on ɗen andi e wala buy haray piiji ɗin ko noon woni ko tawata no woniri ko ɗum waɗi fee ɗum ɗon on on tigi koyo eto o suusa on tigi koye eto o suusa ha o ɗumannode goy ko ɗum ɗon woni ko tawata hino ɗaɓɓa so yii koynete soñdiaji buy e tampiriji buy hino rewnede e hoore meɗen koye ɗin koye ɗum ɗon on woni ko tawata hino wadde ko on sabu ɗon woni ko tawata hino wadde par ce que kulol ngol hino mari yimɓe ɓen kala hino naadintini yimɓe ɓen goto kala donc sino hino naaditi on tigi ara c'est vrai ɓanndu ndun no ɗo kono ko ɓanndu ndun tu woni ɗon ɗen ɓanndu ndun tu woni ko tawata hino yaltiti donc ara hunde ko tawata no ɗumanni ala فهذا مما يقتضيه المسلك الأول على ما تقدم في البيان وخلاصة الإصلاح النفس والتعديل ملكاتها النوم لغرض الصفة المحمودة والثناء الجميل نيني نانك اون سي مفالا مجتين دون كما كوكين مفالا récupérer روح makon e fe dum don donc haray ko ɗeltugol ki seeɗa o ittaki ka guddam o waɗaki o kohi o ittaki ka angal juulugol e misal jemma o waɗaki juulo jemma o ittaki ka kulol o waɗaki suusugol donc e ko nande sifa ɗiɗo piiji wa nadhiruhu ma yaqtadihi almaslaku althani wa huwa maslaku anbiya وأرباب الشرائع إنما تفاوتت من حيث الغرض والغاية ɗen andi hiɗen sendutno groupe aji ɗin ɗin o noone ko yewtuɗen ɗo eɗen sendutno bimana yimɓe ɓen e pecce feccere ɗimmere nden o konko sendutnoɗen ton ko ɗum woni laawol annabaɓe ɓe no andirɗen noon hiɓe ɓurodira ka voilà hiɓe ɓurodira ko wiyete darajaji kon wala gad faddalna ba'da nabiyyin ala ba'd donc
e ko wano yimɓe ɓen ɓurdidira noon kañum kadi donc ɗum ɗon on ko noone no allahu lan ɗon tagiri ko wiyete qanunul kawnu on ko no allahu lan tagiri windere nden noon nam walgaya فإن الغاية الاستكمال الخلقي في المسلك الأول الفضيلة المحمودة عند الناس وهن والثناء الجميل نيني مسلك laawol aranol ko yewtuɗen kon dow gaɗen ɓaawo gaɗen laawol aranol jokketegol ɗum ɗon on yimɓe ɓen ko ɓuri heewde kon hina wawi heɓude ɗum ɗon hina wawi gollirde ɗum ɗon hina wawi tabutude ɗum ɗon on donc beri yiɗuɓe moƴƴude ɓen fuu haray hina wawi jokkude ngol laawol ɗon hina wawi feewirde ngol laawol maslak awwal on ko innete laawol aranol ngol ka ɗaɓɓutugol ɗum ɗon on legoy nam ونظرية ما يقتضيه مسلك الثاني هو مسلك الأنبياء وأرباب الشرائع وإنما تفاوتت من حيث الغرض والغاية فإن الغاية الاستكمال الخلقي في مسلك الأول الفضيلة المحمودة عند الناس والثناء الجميل منهم وغاية في مسلك الثاني وغاية في المسلك هو الثاني هو السعادة الحقيقية للإنسان كونا دابتيدكم دامبغال بمانغال دون كم ملال تيكي تيكي وانغال ملال نتانكي اون ادنا الاكرا مالانغال ko waɗi tun faamen moƴƴa sino wi'ede malal enen fewnoɗo hande ko wonɗen kontude malal maɗum malaɗo on ko on tawɗo hino jogii ko tawata en fuu hino iɗen faala konkon tawɗo no jogii jawɗi no jogii cuuɗi no jogii otoje no jogii ɓiɓɓe no jogii rewɓe no jogii ɗum ɗo no jogii ɗum ɗa no laami ko on ɗon woni ko wonɗen e miijade mali ko on ɗon woni ko wonɗen e wi'ede wonɗen wiwde kaari honɗum kaari o gayni kono noon wonangal malal ɗon woni ko tawata hino yewtede fi muɗum ɗo fi en faamu moƴƴalege وهو الاستكمال الإيمان بالله وآياته دو مالال ونانغال يوتيده ngal ko honɗum ko timmingol gumana gomɗingol Allahu lan ɗon iman billah hara ko gongingol tigi tigi hara wana gomɗini gomɗinali hara ko gongingol gomɗingol Allahu lan ɗon hara kono moƴƴirirego wal khairul ukhrawi on tigi o hara himo habbidi ko wiyete moƴƴere laakara delle goy himo gongino waya saadatu ko ɗum ɗo woni malal ngal tawata en arani ɗaɓɓugol ngol kama fil waqi la inda nnasi fagat no innirɗen ni harawna ennugol on tigi o ɗaɓɓa e waccede e fe yimɓe ɓen tun on tigi kala ko tawata ko waɗiray kon ko yo waɗiri fi allahu lan ɗum hara ko fi allah woni ko waɗiri hara o ɗaɓɓa e fi muɗum ko ɓurano wiyo ko la nuridu minkum jazaan wala shukura wona wigol on jarama wona wigol min weltike on tigi o ɗaɓɓa si wiyama si waɗanaɓe moƴƴere wowli ɗum ella o ala si ɓe wowlali ala sansude on tigi ala inude darima ɗe waɗani kaari kono noon hay wigol lan o jarama o wi'ale a sikkay ko ñamande mi jonitima la donc on tigi si o waɗani allahu lan ɗon si oɗa wi'ale andu allahu lan ɗon wi'i kañum voilà a jala honɗum o man yuqridullah garda nasalan fa idaifahu wonde manna si kala ko waɗɗen haray allahu lan ɗon kañum hino jogui yoɓɓugol ɗum ɗon donc famen ɗum ɗon wama dhalika falmaslakani on non yastarikane fi anna alghayatu lqaswa walgaradu fiha alfadilatu linsaniya min haysu l amal ɗum ɗon e wonirɗen ɗum andirɗen noon kañum ɗiɗi kala laawi ɗin ɗiɗi kala ko neɗɗanke woni ɗaɓɓutude muɗum kon kon ɗum ko wiyete comme ɓural ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓutude kala ko o gollata kolle goy tawa hara ko himo jogii ɓural ka allahu lan ɗo olle goy nam nam
نعم إني المسلك الإفراط نعم وأما المسلك الثالث المتقدم بيانه فيفارق الأولين بأن الغرض فيه ابتغاء وجه الله أما laawol tommol jokketengol ko sertiningol e laawi ɗiɗi arani ɗin par ce que ngol laawol ɗo on tigi ko woni ɗaɓɓude ko yarluye Allah ɓurana wi kon la nuridu minkum jaza'an wala shukura وجه الله الاقتناء الفضيلة الإنسانية donc هون نعم لا اقتناء فضيلة الإنسانية on tigi ɗo on wona heɓugol ɓural e fe yimɓe ɓen yo yimɓe ɓen man on tigi ko woni waɗirde ɗo kon ko yarluye Allah woni ko tawata himo ɗaɓɓutude ولذلك ربما اختلف المقاصد التي فيه ما في المسلكين الأولين wadii ngal dambugal ɗo ngal laawol jokketengol ɗo haray ngol serti e laawi ɗiɗi arani ɗin donc on ɗum فربما كان الاعتدال الخلقي فيه غير الاعتدال الذي فيهما ko ɗum waɗi e ngal dambugal ɗo no wawi wonde jogagol jikku moƴƴo on hino serti e jikku moƴƴo ko on tigi jogoto kon e bimana e ɗeya ɗiɗi ɗeya dambuɗi ɗiɗi legohi ɗe on tigi o natirno e muɗum ɗe wonno e muɗum وعلى هذا القياس بيان ذلك أن العبد إذا أخذ إيمانه في الاستعداد والازدياد انجذبت نفسه إلى التفكر في ناحية ربه ɗo on neɗɗanke on si tawi o woni bimana o woni himo tubude o woni himo ruttade Allah o woni himo ƴettude ngol laawol tammol ɗo haray ko honɗum woni ko ɓeydorto toujours ko miijagol ko ɗaɓɓutugol ko honɗum Allahu lanɗo yiɗi yarli ko ɗum woni ko on tigi o ɗaɓɓitata ko ɗum ɗo woni ko on tigi o huwata haqqille makko ɗen e golle makko ɗen koye ɗum ɗo woni ko yahata aray ko kala ko Allahu lanɗo yarli ko ɗum o darata ko kala ko Allahu lanɗo yiɗi ko ton o yahata haray kanko on o jogaaki e yiɗi makko hay e hunde o huwata e yiɗi makko kanko neɗɗanke on haray himo woni faanin ko ɓe innata kon ɓe mana o fuu makko himo muti e faale Allah on kanko neɗɗanke on o fof makko himo muti e faale Allah on o wowlata ko Allah yiɗa o ñamata ko Allah yiɗa o yahata ko Allah yiɗa o darata ko Allah yiɗa o heɗitata ko Allahu lanɗo yiɗa donc ɗum ɗon on oɗo ko ɗum ɗon haray wonata place makko on kono noon ga tigi ko be o rewa e nokkeli ɗin ɗaɗen ɗi ɗiɗi ɗiya maslakuji ɗiɗiji si o hewta ngal ɗo dambugal legol si o hewta ngal ɗo dambugal ko be hewta ɗi ko be o rewa ɗon way sidare asma'il husna on tigi no yinirde ni hara himo miijitade e himo wondi ko inete kon e asma'il husna inde Allah moƴƴe ɗen e konguɗi goo hino wiye jikkuji Allah ɗin jikkuji Allah moƴƴi ɗin jikkuji Allah ɗin wa sifatihil jamila e sifaji makko labaɗi ɗin almunazzahati anen honnon anen naqsi ɗin sifaji tawayɗi hiɗi Allah sifori tawara hiɗi senina e ɓuytagol hiɗi senina e siforagol sifa ɓuytiɗo sifa e mankuɗo sifa mo timma nam والشين لا تزال تزيد نفسه انجذابا neɗɗanke on haray o sertal himo ɓeydito toujours e ɓadagol e joomi on honnon watataraqqa muraqabatu hatta sara ya'budullah ka annahu yarah on tigi hara hino reeni hoore muɗum hino wattani hino reeni hoore muɗum kala ko waɗata hino ɗaɓɓutude yarluye Allah
haa tawa hara hande kadi hino wa'eni mo wasi tawi himo reeni allahu lan noon e kala ko o waɗata, kala ka o yehi, kala ka o nanata, kala ka o yi'ata, kala ka o memata, kala ka fuu e muɗum haray himo reeni allah e fii muɗum legol. kannahu yarahu wa anna rabbahu yarahu, haray mo andi wonde manna emo reeni allah, allahu lan ɗon himo andi hino reenimo. wa yatajalla lahu fi majalil jazba aw al muraqabatu wal hub, ɗum ɗon on hara hino feeñanimo ka tawata himo bimana himo poɗitorde wa eman e ɓadagol e ko allahu lan ɗon yiɗi yarli kon. donc himo reeni hoore makko e kala ko allahu lan ɗon yiɗa himo woɗɗiti e fee ɗum ɗon on. fa yahusa al hubbu wal istidad, tawa hara himo woni noynirɗen ni ka giggol e ka e tiiɗugol e giggol ngolgol. lianna l insana mafturun alal hubbul jamil, ɓayri neɗɗanke on mo kala e meɗen hino yiɗi ko laba kon, ala noon ko laba ɓuri giggol allah. so yi haa ɗo e ronku yiɗude allah moƴƴa ko par ce que en wawali yi'ude ko o laba kon. en fandaki ɗo allah ko jooma ɓandu, en fandaki ɗo allah hino e nokku. donc watta ena yiili moƴƴa ko faandiɗen kon e yewtere meɗen nden. so en yiino labegol allahu lan ɗon ɓayri neɗɗanke ko himo taga e yiɗugol ko laba mo kala e meɗen, ala neɗɗanke mo yiɗa ko laba. donc ina jeeya e inde allah ɗan noon wonde manna ko o jamil, ko labaɗo. kono noon no innirɗen ni wona labegol no enen no neɗɗanke o wa'ini, wona jogiiɗo ɓandu, wona mo ala ɓandu, o sifetake faamen ɗum ɗon, o sifetake faamen ɗum ɗon on legol. donc si on tigi o wawi heɓude ko wiyete imanu kon ha o heɓi on daraja ɗon, donc haray hande kadi donc ɗum ɗon on haray hande kadi donc o wawata yiiɗude goɗɗum goo si on ha allah. wagadi qala taala walladina amanu ashaddu hubban lillah, ko ɗum woni ko allahu lan ɗon daari ka simore bagarati wonde manna gomɗinɓe ɓen, ko ɓen woni ko tawata hino ɓuri giggol muɗum ngol. ashaddu hubban lillahi, aya on ko o faandi ɗo ko eɓɓidirgol e ko innati ko yimɓe ɓen wi'ata kon hino yiɗidiri ga, ko yimɓe ɓen wi'ata kon hino yiɗidiri ga. woɓɓe wi'a hino yiɗi lamɗo on, woɓɓe wi'a hino yiɗi sanamuji muɗum ɗin, woɓɓe wi'a hino yiɗi ɗumɗa, oɗa no yiɗi o debboɗa, o gorɗo debboɗa no yiɗi oɗa, e dendangal oɗa no yiɗi ɓiɗɗo muɗum, oɗa no yiɗi ɗumɗa, e dendangal ɗin konko ɓen yimɓe wi'ata ɗon miɗo yiɗi ɗum ɗo, miɗo yiɗi ɗum ɗo, miɗo yiɗi ɗum ɗo. allahu lan ɗon daali anduɓe allah ɓen tigi tigi ko ɓen ɗon ko ɓe yiɗi allahu lan ɗon kon, ko ngol giggol ɗon woni ko tawata hino ɓuri tiiɗude, ko ngol giggol ɗon woni ko ɓuri man mawnude. walladina amanu ashaddu hubban lillah, wona wonde manna ɗo ko eɓɓidirgol ɓe e woɓɓe goo ɓe yiɗa allah, la ɗo aya on ko woni yewtude en ko wiyete giggol kon, giggol ngol, ko giggol ngol wona wonde manna alors himo eɓɓidirde yiɗuɓe allah seeɗa e yiɗuɓe allah buyi e yiɗuɓe allah ɗum ɗa, la ko wiyete giggol kon fuu ma huwa al hubbu, ma huwa al hubbu on no innirten ni ko innete miɗo yiɗi ngal oto alɗa, miɗo yiɗi o lanɗoɗa, oɗa no yiɗi oɗa, oɗa no yiɗi oɗa, oɗa no yiɗi oɗa, oɗa no yiɗi o jiyoɗa, oɗa no yiɗi e ndu suudu ɗo, oɗo no yiɗi ɗum ɗa, e ko nande so ɗiɗo giggolji fof majji, oɗo no yiɗi ɓiɗɗo muɗum, oɗo no yiɗi mawɓe muɗum ɓe, oɗo no ɗumanni. donc ɗin giggolji ɗon fof si ko ɗi woodi kon woodede majji on no ɓen ɗon on yiɗiri noon, a taway yiɗuɓe allah ɓen tigi tigi ɓen ɗon giggol maɓɓe ngol hino tiiɗi ɓuri ɗi honɗum, ɓen ɗon giggol maɓɓe ngol hino yiɗi hino tiiɗi ɓuri ko ɓeeɗa yiɗi kon, par ce que ɓeeɗa kañum ko ɗum woni ko naneten ka du'awuji ahlel beyti alayhim afdalu salatu wassalam. ko ɗum waɗi sowno e saayi hiɗen yewta jama on, hiɗen andidina jama on kala e meɗen faalaɗo andude, faalaɗo humpitala, faalaɗo faamude ko wiyete tawhidi kon, ko wiyete wuutinɗingol allah kon, ko wiyete andugol allah kon, ko wiyete hulugol allah kon,
o jogaaki nokkugo e deftere goo ka tawata himo waawi faamude ɗum ɗon ko hewtiti qur'an on ma ɗum ko firi qur'an on kon ko ɗum woni du'awuji ɗin ka du'awuji ahlul beyti alayhim afdalu salatu wassalam e du'awuji ɗin si tawi neɗɗanke on hino yeƴƴitade moƴƴa probléme on ko woni ko jogiɗen kon e du'awuji ɗin si en ari ko hiɗen jangude ɗi tun en tant que du'aw hiɗen miiji wonde manna imamuɓe ɓen hiɗen miiji wonde ma a'immatu ahlul beyti alayhim afdalu salatu wassalam ko ɓe wonno waɗirde ɗum ɗo ko hiɓe du'orde ɗum ɗo on tun sabu si ɓe maapike sabu si ɓe faalama ma andin kono noon laa ɓe alano du'orde ɗi du'awuji ɗi wonɗen e nande ɗo e sabu ɗiɗo piiji ɗi enen wonɗen fandorde fuu naam hiɗe no waɗa toon dambuɗe muɗum sa imam nodu o tono ɗum ɗo si tawi ɓe jogii anɗe humumu hiɓe jogii ɗum ɗo hiɓe jogii kulol hiɓe jogii kono ɗum ɗon fuu ko anawin ka tigi tigi e ɗin anawiniji ɗon kamɓe ko allahulan ɗo woni ko ɓe woni e yewtude kamɓe kulol maɓɓe ngol ko allahulan ɗo woni ko fewti e muɗum kamɓe faale maɓɓe on ko allahulan ɗo woni ko woni e muɗum donc wona ko ɗum woni ko tawata eɗen haani faamude ko ɗum woni ko ɗum woni ko janngeten e misal ka du'a Kumayl ko honno waɗirtami ka yiite giggol angol no ka ɓernde ma kayfa tuhriqu lahibwa wa anta tasma'u sawti wa tara makani am yuhriquni lahibuha wa anta tasma'u sawti e du'aw go imam ali zain al abidin be maki ka du'aw arafa imam al husayn alayhi afdalu salatu wassalam si anadilan kayite lain adkhaltani an-nar hondum la yazulu hubbi fi qalbi hubbuka fi qalbi hay si tawi a waɗi lankayite haray ɗum ittata e giggol maɗa ngol ka ɓernde am sa waɗilan ɗum ɗon mi andina yimɓe wonɓe ɓen ka yite min ɗo miɗo yiɗuma la alamanna ahlun nari anni uhibbuka ko ɗum waɗi hedditiɓe ɓen ɓawo ga noon ko ɗum waɗi si aya qur'an on ko wi kon wonde manna wallazina amanu asaddu hubban lillahi ko ɗum ɗon on non par ce que enen ɓe wonduɗen ɓen ka aduna ga si tawi hara ko anniye tun ona kuugal dey ko anniye tun yiiduɗen mo wonduɗen on hara ko anniye tun yiiruɗen mo wonduɗen on hara ko anniye bonɗo tun woni ko fewtine o waɗali en dey ko boni o sokali en dey o piyali en dey o sunnali en dey o waɗali hay e hunde kono en yiirimo on anniye ɗon tun ɗum ɗon on hino wona sabu yo en añumo yo en woɗɗitomo yo en pottomo ɗum ɗon woni ɓen woni ɓiɗɗo woni moodi woni ɗuma fo e muɗum e wawi de wawi kono noon hino woodi wonɓe piide e ɓeygu mum no woodi wonɓe waɗirde ni la wona piggal feññingol ngaygu noon ko ɗum woni ko tawata eɗen haani famude par ce que kala ka ngal piggol e misal feññingol ngaygu ɗon ari ɗum ɗon hino wadde ɓen ɗon yoɓe seedu donc alors giggolji wonɗuɗi ɗi ngaɗen kala ka tawata on tigi o feññini goɗɗum ngoo ko tawata wona ɗum woni ko habbora yiɗaɗo on haray yiɗuɗo on pottitoto donc kono noon ko ɗum waɗi sigurano on kañum wi wonde manna walladina amanu asaddu hubban lillah ɓen ɗon on kamɓe haysi tawi hawri ɓe waɗi haysi tawi ɓe waɗama haysi tawi ɓe lettama haray hiɓe heddi hiɓe yiɗi allahu lanɗo donc ɗum winneten wattanen yiili fota wattanen yiili moƴƴa
hiɗen jogii ko wiyete ngaluuji ɗi en annda ettiri muɗum e ɗi du'awuji ahlul beyti alayhim afdalu salatu wassalam. wona en janngu du'a on tuna innirɗen ni hiɗen janngude du'a vraiment no hito ngon hino laba vraiment konnguɗi ɗin hino ɗumani la ko en eto miijitoɗen kon wona e yewtede ton kon koɓe wonɓe jannude ko wiyete wotinɗingol Allah kon ko wonɓe jannude ko wiyete andugol Allah kon hara ko andugol Allah tigi huwa al awwal wal akhir huwa al zahir wal batin ko ɗum woni ko janngeten. donc an si a jangi ɗum ɗon on ka du'awuji ahlul beyti alayhim afdalu salatu wassalam haray hande kadi alaka goɗɗo o winne o nandindinane Allah e goɗɗum go alaka o nandindinane. huwa zahir wal batin ko kanko feeñi kanko wirni donc ko wirni kon en ala yiwde huwa al awwal wal akhir kanko ara ɗum kanko ni sakkitiɗo. donc ko ɗum waɗi etode moƴƴa e tiiɗinoɗen e kañum du'awuji ɗin kono noon ɓuren tiiɗinade e fangol manaji ko wona e yewtede konko vraiment important du'awuji ɗin ka ahlul beyti alayhim afdalu salatu wassalam. par ce que no winirɗen ni si on tigi no faala andude allahu lan ɗon tigi a taway o wawata heɓude nokku goo ka tawata hino wawi andude allahu lan ɗon ko hewtiti ɗum ɗon ko ɗum kadi ko janngeten non no winirɗen ni ko sifatako ko woni kon e ɗin e du'awuji ɗin par ce que no winirɗen ni ko hunde nde sifa muɗum e heɓotako nokkugole ɓe. wallazina amanu ashaddu hubban lillah ka simore bagarati ka aya 165. honnon o sara yattabi'u rasulu fi jami'i harakatihi wa sakanatihi on tigi ara yande kadi o wona himo jokkude nelaɗo Allah on e dendagal e kala ko nelaɗo Allah on huwi o ñembinay sifa ɗum ɗon on kala ko ɓe acci on tigi acca ɗum ɗon on lianna hubba shay'in yujibul hubbu atharihi par ce que si ɗe yiiɗi goɗɗo haray ko ɓe yiiɗe mbatte makko on no e huwirde noon no nam والرسول من آثاره وآياته كما أن العالم أيضا آثاره وآياته هن تعالى من دني الله نلاد الله هنا جوجي باتيجي مبدي هنا جوجي مانديجي مبدي وانا ونير نوم كوينته أدنى أون كنيون كدي كماندي أدنى أون كنيون كانو جوجي باتيجي ولا يزال يستد هذا الحب sertali yiɗugol ngol e ɗum ɗo yiɗugol bimana on tiga sertahi e yiɗugol nelaɗo Allah on honno summa yastaddu hatta yanqatiya ilayhi min kulli shay ha tawa hara o yiɗa Allahu lan ɗon o yiɗa nelaɗo Allah on ha tawa hara hande kadi o jogaki goɗɗo goo mo ñentina ara hande kadi o ñentinta pool e piyore o ñentinta goɗɗo goo si wona ko Allahu lan ɗon yamiri kon ko nelaɗo Allah no huwiri noon wala yuhibbu illa rabbahu o yiɗata goɗɗo ngo si wona allahu lan ɗon nelaɗo allahu lan ɗon daali in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah si tawi ko gonga yiɗi allahu lan ɗon e jogaki nokkugo ka reweten si wona jokkugol nelaɗo allah wata goɗɗo miijo kañum hino wawi ñentade ɗa allah yiɗamo ko ɗum buyi woni ko tawata hino faljude ko ɗum naneten buyi hino lanɗo ene si mi juuli ɗo mi hoori ɗo mi waɗi ɗo tawi miɗo añi ali est ce que mi heɓay aljanna a wawata heɓude aljanna par ce que nelaɗo allah on ɓe maaki wonde manna la yuhibbuka illa mumin wala yubghiduka illa munafiq nelaɗo allah on ɓe maaki hoɗɗum law utiyanna rayata gadan man yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbuhullah wa rasulah donc si a wi'i an hiɗa añi on ɗon on haray andu a añi mo honno a wawata añude mo allahu lanɗon yiɗi on allahu lanɗon o yiɗe allahu lanɗon noon o waɗataka aljanna makko si wona on mo yiɗi ko ɗum hannden faamude ko important yo en yeƴƴito e moƴƴa e manaji konnguɗi wonaɗi e yewtede ɗin haray hiɗi jogii mana hara ko fota haray ɗi jogii mana hara ko fota ko ɗaɗni ka tigi hino yurmi hande naneten goɓɓe ko innete hiɓe lando est ce que meɗo gasa juulude e ɓawa si'aji ma meɗo gasa ko ka tigi ko woni ko selli kon ko sellata goɗɗo goo nde juulata e misal ɓawa yazid Muawiya
sellata goɗɗo ka o juula e ɓawo noon. Donc si a sellali ka juulata ɓawo Yazid, a wawata sellandema nde juulata ɓawo iwtirɗo ɓawo Yazid. Wiwɗo Yazid ko imamu muɗum sellantama nde juulata ɓawo on ɗon, aqlan wa naqlan. Par ce que a wawata ƴettude dina ma halfina on ɗon, a wawata ƴettude julde maɗa nden ko tawata fof hino fottani kon wonde manna si tawi jaɓama haray si julde nde jaɓama piiji ɗin fof jaɓama, si tawi nde accama si nde ruttama piiji ɗin fof ruttama, a wawata ƴettude nden julde halfina wiwɗo ma a wiya ko imamu muɗum. A wawata ƴettude nden julde ma halfina bimana juula e ɓawo wiwɗo Yazida ko imamu mum biduni mujamala, ko réalité non. Donc wawata wala yakhda qalbahu illa liwajhihi, on tigi aray o jogaki goɗɗo go mo hula si wona Allah hulan ɗon. Fa inna hadha al abdu la yash'uru bi shay'in wala yaqifu ala shay'in, on tigi o so'ata hay e hunde, o darata ko e fe hunde si wona ko Allah hulan ɗo yiɗi. Wa indahu shay'un min al honnu min al jamal, fus o wawata yiwde ko laba si wona Allah hulan ɗon. Wal husnu illa wajada annama indahu mujazun yahki ma indahu min al kamali la yanfaddu wa jamali la yatanaha. Kala piiji ɗin hande kadi ko yi'i haray himo andi wonde manna ko Allah hulan ɗon woni hino jogi ko wi'ete timmal ngal lannata e ŋariki kanata. Piiji ko wonɗen e yiwde ɗo kon hino, ko wonɗen e wiwde kon hino laba fof ko ha e sa e hum. Iɗen wondi e goɗɗum ko wi'ete gurdam tan on ko wonni wetude ɗo hande ko hankin ko ala ñalli, hande ko tenen ñalli, jango ko talata arata, faɓɓe jango alarba. ɗum ɗo on hino jonna ko montata kala ko wi'a hino laba ka hoore leydi ɗo. Kala ko waɗa ka hoore leydi ɗo o tam wonɗen wiwde ɗo jango ko talata, faɓɓe jango ko alarba, faɓɓeti jango ko alkamisa, faɓɓeti jango ko juma, ɓawo ɗon ko o ase ala tenen. ɗum ko non woni ardude monta kala ko kontuɗen hino laba. sa yi suudu no darnaɗo ɗen laba haa ɗumanni, sa yi ndun suudu ɗon ɓawo duuɓi temedere, duuɓi temeɗɗiɗi, ɓawo duuɓi temeɗɗe tati, ɓawo duuɓi temeɗɗe nayyi, sa innama ya natton a natata. sa yi otowal no laba ɗo ɗen wa maggal ala duuɓi sappo, noga, capantati, capanɗe nayyi, capanɗe joyi a tawa ngal labaka. sa yi o jooɗo no laba haa ɗumanni ɓe inna wutta ha ɓuuɓa jonnama, habba mo duuɓi capanɗe nayyi, capanɗe tati, capannayyi, capanɗe joyi, jeego, jeɗɗi, a tawa e hunde o sagataɗo wa muɗum ala e darde. He modi ono laba ono ɗumanni habba mo duuɓi seeɗa, sa ari a taway o tammo wiwɗen ɗo jemma e ñalorma, hankin e hande hecci hanki hecciti hankin, koko ari ɗo ko feƴƴi ɗo ɗen jango e faɓɓi jango faɓɓiti jango taw hara lanni o few ƴetti ɗuma goosima wano montirten ko windete kon ka tabulo, hara fof ukkodiri noɗo feewi tawa hande kadi si tuggaki ɗuma no tako. ɗum noon sport ko on tigui waɗi wo ndaare wonɓe wadde won joueur ɓe ballon ko dogata ha ndaareɓe si ɓe acciti boxeur ɓe sport ji ɗin ɗi fof majji tan on haala hawjande hay e goto. On koko wetata niɓɓa ɗo ñanden ni hiɗe wiwde suumaye no arde buy e meɗen ko wonno ɗumannade ɗum wonde manna suumaye ari, suumaye lanni goto kala ala itade kori ko duuɓi meɗen ɗin lanni, na suumaye lanni. Suumaye ko nde Allah o lanno faala o lannata ɗum, ko nenen duuɓi meɗen ɗin kanji ɗi lannude. suumayeje boyi arino par ce que ɗi lebbi sappo e ɗiɗi iɗen hani famude.
ɗi lebbi 12 wona wonde manna ko nelaɗi waɗa 12 wona wonde manna haari koɗi 14 ma ɗum hari lebbi ɗin koɗi 15 ma hari lebbi ɗin koɗi 9 wonno ma hari lebbi ɗin koɗi la ila allahu lan ɗon tagi ki yaasi ɗi lebbi koɗi 12 few ko ɗum waɗi ɗon mo ɓayr qur'ana ari ko allahu lan ɗon daali inna iddata suhri inda allah isna asara sahran wona wonde manna ko joni fuɗɗi ko ila taga ko noon woniri donc ndu lewru won wiyetendu suumayeɗo hari hindu arde ɓaawo ton ko ɗum waɗi so tawi allahu lan ɗon daali kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum ila fewndo baba adama ndu lewru suumaye hari ndu ari nam ɓe yamiraka e horugo yoɓe horu ɓe yamiranoka ɓe yamiraka lanni punte na wonde ko goɗɗum ngo lebbi ɗindi sansali hunde ko tawata sansi ala to nam sansuman ko heeɓi e mayru kon on sahi hari qur'ana arani on sahi hari jemma no wawi wonde ko wiyete moƴƴere laylatul qadri nden waɗaka e jemma kono honɗum hari kadi no arde jemma no arde ñalorma hari no arde jemma no arde ñalorma affaire noon si allahu lan noon ƴetti moƴƴere wonde e laylatu e moƴƴere wonde nden e qadiri o waɗi nden ɗon e jemma ƴetti moƴƴere o waɗi e jemma wi'eteɗo laylatul qadri bimana jemma hoddirango kono jama on hino hoddiranede kadi no innirɗen ni ko adi ɗum ɗo donc ɗo on ko moƴƴere woni ko waɗama e ɗi jemmaji ɗo moƴƴere woni ɓeyditama e ɗi jemmaji e o jemma laylatul qadri e ndu lewru suumaye donc famin ɗin ɗon piiji no ɗi woniri ɗon on non nam allahu lan ɗon no innirɗen ni ko kanko woni labaɗo mo kanata on labaɗo mo kanata on wa husnullahi haddu falahul husnu wal jamalu wal kamal allahu lan ɗon hino jogui ko wiyete timmal e laɓegol wal baha e teddungal e mangural wa kullu ma kana li gayrihi fa huwa lahu kala ko wona ɗiɗo piiji fof ko allahu lan ɗon woni ko wodani a yiyay cangol ngol no ila no laaba sa yi ɗum ɗum wonoya ɗon ha yora ken amin jatandi a rewino ɗo pellindi no towi ha ɗumani ɗum man no ramon to seeɗa seeɗa e andi enen ɗo fof piiɗen manditika meɗen e nokkeli meɗen ɗin ɓayri tun hino hella ka amen ko pelleti no hella goto kala e meɗen ka hoɗiri ton nokkeli goo hari no wonno ko pelloy hara ko ka hakko nder saare hara ko ka nder saare hara ko pelloy no ɗon ko pelloy few on tigi sa yahay no ɗon hari non ɓawa ɗo non wona ko ɗiti hare a ƴaway kono tawa hara ɗum ari ɗon iwi ɗon seeɗa seeɗa ha feppi fof woni fof feppiwa ndelo hara feppiwa ndelo alors ɗe pelle ñande ne wonɗen yiwde ɗo kañum kadi kanje kadi ko wano noon e hiɗe ɓuytade ɓayri noon hiɗe mawni donc en ala yawde famde ko ɗe woni ɓuytade kon no wayi ko inde wi ko wona ɗe wiyede leydi ndin hino tournde kon ɓayri leydi ndin hino mawni donc en ala andude hino tournde no wawi sen ƴawi e train andi sinaka fokkutugol ala andude hingal yahude par ce que hingal mawni no wamma to sa dari nokku ngoto so ala ɓayri a yiɗa yiwde ɗa feƴƴude ɗum ɗo fiw donc a ala andude allahu lan ɗon ino jogui mangural kala ko noppiiji ɗi no woni ro ko allahu lan ɗon ɗi wonani li anna kulla ma siwahu ayatun laysa lahu illa dhalika sabu piiji ɗin fop kala ko wona allahu lan ɗon ko mande en wona hay e huunde si wona mande inna fi halqi samawati wal ardi la ayatin li qawmin yaqiluna taggol asama e leydi ni ɗum ko mandeji ni wona wonde ko goɗɗum ngo kono noon ko si tawi e wawi yeƴƴitade moƴƴa miijitade moƴƴa calcule moƴƴa ande wona goɗɗum ngo ko juste ɗum ɗon no innirɗen ni no innede suumayel e laylatul qadri lebbi ɗin ɗisansa kadi ɓeyditaka he yariya donc allahu lan ɗon o ƴetti ngal ɓural alqur'ana ɗo
o waɗi e ndu lewru suumaye o ƴetti e nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o reldiɓe alqurana on e ndu lewru ɗon o teddiniri lewru suumaye ndun saabu nelaɗo ɓen e saabu alqurana on tebbidinɗi sansale ila adna on dawi ko lebbi 12 inna iddata suhri inda allah 12 shahran wona wonde koko qur'ana ari ɗin ɗon qur'ana ɗo yewtu ikhbarun wona wonde manna ko ibtida'un wona wonde awlor ko ila ɗo hande haray lebbi ɗin ɗo ko ɗi lebbi 12 ko ila ara nun hari lebbi ɗin ko ɗi 12 walaya nam biji ɗin fuu no inirɗen ni ko jusmande walaya la nafsiyata laha wa innama hiya hikayatun taki sahibuha ko innete mande kon kañum joganaki hoore mum hay hunde mande ko woni mande nande jommu mande koko woni mande nande jommu mande koko mande tande enen en mande nanayi woni allah aɗa ko en juste mande allah waɗanon dogen wa hadha al abdu qad istawla sultanul hubbu ala qalbihi o jiyaɗo ɗo tawata o yiɗi allah ngol giggol ɗo ɗum ɗo woni e makko e ɗum ɗo on haɗa wawimo folude yiɗugol allah hulan ɗon on ɗon woni malaɗa wala yazalu yastawli o serali giggol allah ngol hino ɓeyditade makko wala yanzuru ila shay'in illa li'annahu ayatun min ayati rabbihi haray kala ko yi o ala ndarirde hunde nden si wona nden hunde ɗon ko mande e mandeji allahu lan ɗon wa bil jumlati fa yangatu honɗum hubbuhu an kulli shay'in illa rabbahu haray hande kadi o yiɗa hay e hunde si wona allahu lan ɗo on fala yuhibbu shay'an illa lillah o yiɗata hay e hunde si wona sabu allahu lan ɗon subhanahu fillahi wa fillahi subhanahu kala ko yiɗi ko sabu allah ko fi allah ko ɗum woni ko tawata o yiɗiri inchallah en darat ɗo hande kadi أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يلا والد إجام إن شاء الله رأي من إنسان من جوركم من لندك سيدون إجام يلا بيدان إنجام يلا هورين كنفتين أدنى كلا الآخر يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته